إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan na muha kami Islam, yarinay sab kita niyo waktu na to ini, waktu ipagpatumtum piatumtumisin kita niyo magtautay manghuda antara sin pagtay manghuda kami Islam. Alhamdulillah, yari ingguro na to kalasahan na mo hindi may ilkato pangadjian na waktu ini. Sababid to dungdungan na to marayaw yung mga pangadji irihil niya kato supaya makahampit kita dahil nasa lago-lago nikmat dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In guru na to amo hindi mihil pangadji na waktu ini kakilahan niyo raasal dahil nga panagnaan sin programa sin ni Daul Islam yung mga tahon 5 bayad to asal siya iniyari bihayaon na program sin Markadus Sunnah amuin long tapyag na Quran sinambok guru kalasahan biya nakan Sheikh Jaid Oktimia na sila ini biya mga naglulundang panon tungod paparkala pag palanyot sin Markadus Sunnah na damikyan yari raisab sila kato taniyo ha ni Daul Islam Foundation long taha Islam TV Zamboanga sa Allah Ta'ala. Waktu ini dumog kita niyusin amoy in pangadjian sarat hikatayma sin amal ibadat. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala itokbal ko na inguro na to kalasan mayroon na rukaing daingkan Sheikh Al-Kasabi Shakiral fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, mahuli mga palanggungan sin kami agama Islam, alhamdulillah magsukur kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sin yari pa kita niyo biubusan kabuhi amo in mausal sin kita niyo kapag tagaipunan maddukan niya. Namikyan magsukur daysab hamuk gurusing kami ay kaatuan Sheikh Muhammad Zakaria Muhammad amuin di magbati laul ha programa sinamuin pagpasampay sin agam Islam nabayding hamuin TV ini alhamdulillah supaya kapahaman sin kita nyugatan manguno naman in kasyaraan amuin perdagan kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Adapun in maudu bitsaraw na to ha bihayaon yanda nakasulat ha katibi-tibihan niyo amunain syarat hikatayma sinamal ibadat si manusia. Muna-muna ha di na to pa ma bitsara in mga kasyarat-syaratan pahamon na to na inamuin pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in pag-ibadat ini beta sin mahasud si Allah dengan mga hak niya. Hakullahi ala al-ibad. Hak sin Allah ta'ala haipon niya ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Namuna in magtag-ipon sila kaniya ibandi sila sumakutu fa Allah subhanahu wa ta'ala hang sulag uno-uno. So yung pag-ibadat ini damikyan kaya baita sinallahu ta'ala
Amo iniin kamaksuran may ta kita piapanjari mari pababaw sin dunya. Afarman niya, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iban wala ako nagpapanjari bangsa jin, iban bangsa manusia, wat malingkan tupot magtag-ipon marikako. Inayat ini mga katay manghuran na mo, daran na to pagkadungugan, lagi akon hapal sin kamataoran. Karena nakapilay ni piagbalik-balikan sin mga ulama, hauno-uno na muhadara, iban sin nasihat. Wala ako nagpapanjari lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, habang sa jin, iban sin bangsa manusia, wat malingkan tupot magdag-ipon marikako. Bukon in pagpapanjarihan ka to, magbuang saraw di hababusin dunya. Ataw akan mag-inom makan sadya, biya sin kahantang binatang, amo in binatang mag-inom iwan sin magkaon di hababusin dunya. Amo na sadya, wayron na paghisab, ubos mabatay, wayron na paghisab sin sila, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wayron binatang, amo in makasudsul ka, iwan makasudnar ka. Bukum biya si manusia. In sila piapanjari sin Allah Ta'ala. Aon maksud sa lagu-lago. Amo ni magtag-ipon madtukan niya. Kabalikan ko in ayat ini, hapal sing kamatauran, kaya hatihan sing kamatauran, sumagawa, wala sin kamatauran na paragbus hagin hawabaran nila. Wala kaya tunay sing kamatauran manusia, inamin maksud, may ta sila, ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, muni mag-ibadat kanya. So, yung pangasumura hindi, may tabahayag to, ding ha mga hak sin Allah ta'ala, yung subay kita magtag-ipon kanya. May subay kita magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala, na muna, Allah ta'ala yung nagpapanjari kato. Siya in naghinang kato manusia. Damikyan siya in magdirihil kato ridjiki. Bukon hisiyo bang hisiyo. Siya in magpapakaon kato. Siya in naghinang sindon niya ini paghulaan sin kita. Siya in nagpapanjari sin hangin hipag napas sin kita. Nagpapanjari sin tubig amin mainom sin kita. Dahil nga sabiad to, pagka siya katan inamin tag-amulahi sin mga nasabot bilang lang ta kalabyan, biusog niya habang sa manusia, doon hay ni, subay wajib in kita, magsukur ka niya. Wajib in kita, subay tumukbal sin pagsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala, labay ding ha, pag-ibadat madtukan niya. Amo ni mag-ibadat kita fa Allah ta'ala. Sabab, amo pa ka, mga katay manghuran, bihan na in, amuin kalabyan, yan ughara kato sin Allah Ta'ala. Isa ni namin manusia, pagkahita, apabila kita karihilan uno-uno na, upamahan niya biasin, hanggatos pilak dihilan ko sinambog tao. Atawakan uno-uno na, mga regalo yaon, gifts. Di kita magkatanam, bang kita di makayan magsukur pahambog tao. Bang kita karihilan uno-uno na. Di kita to magkatanam, bisan na kumanamuin, subay kita makakabtang magsukur tuan, atungod sindihil mo. Naya, to manusia lang ta. Manusia, tabiat sing kita, di kita makatanam, hindi makayan magsukur hambog tao, mapabila na kahinang karayawan kay mo. Namang bangsa pa mabihad to namin pangadatan sin kita, papagkahita manusia, subirin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dia din ng pagsukur ta pamahasud si Allah. Sabab in siya, dinita niya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang nyo bista-bistahon, in ni'mat, dihil kanyo sin Allah ta'ala, di nyo kakausan bistahon. Di nyo kakausan bistahon. In banus sin ni'mat, yan ughara kay mo sin Allah ta'ala. Nabagsakali, may dagaw di magsukur kanya. Maingkan, bang mano siya magkarihil kay mo uno-uno na, ikaw magkatanam, bang kau di makayan magsukur. Ubos in Allah Ta'ala, di mo maitong in ni'mat, dihil niya kay mo, ubos di ko magsukur. Nakita mo, subay kita maluman fa Allah subhanahu wa ta'ala.
hangkan yadto patut insya suway pag-ibadatan. Hak yadto kato sin Allahu Ta'ala. Siya in nagpapanjari kato. Siya in magdirihilidjiki kato. Siya in amuin nag-anughara sin uno-uno na. Awon kita diha, bawasin nun niya in. Hangkan yadto hak in suway siya, pagtag-ipunan si Manus siya. Ada pun yung pag-ibadat ini, yung pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na to pahamon, bukun ini dia kita sin Allah ta'ala mag-ibadat kaniya, batlong tain makakawa kapaiddahan Tuhan Rabbul Alamin. Di. Sababin Allah ta'ala, di siya maghajat, hapya panjari niya. Bukun ima na bang kita nag-ibadat, miyakad sindakan niya, limayo simpiang langan niya, batlong tayo niya tuhi kataasin darajat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena asal mataas in darajat sin Allah ta'ala. Asal siya mataas. Di siya maghada tapi panjari. Demikian, bang isab kita lang ta magkufur katan, di na makadfa Allah ta'ala, bukun ima na yad tulong ta mga karagdagan atau akan humina in kawasa sin Allah ta'ala. Di mga umat Islam. Sebab ini biarai tak sin mahasud si Allah. Hadis qudsi nasabut. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala adqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya kamu mga ipon kulong sin Allah Ta'ala. Hadis qudsi. Misan pa in panagnaan pia panjariring kaniyo. Tinin Adam a.s. Sambil pahinapusan papanjarihon. Manu siya iwan sin jin. Lihamod pa jin. Katan. Insilad to matipon katana. Imbano si manu si iwan sin jin. Ubos in kaunan sin kabuka nila fa Allah. Imbag mabuka nila fa Allah Ta'ala. Biya sinamuin sa buka-buka pangatayan sinhabok tawring kaniyo. Naisiyo mga umat Islamin sa buka-buka fa Allah Ta'ala bang bangsa manusia da. Namun Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So beda sin Allah Ta'ala. Misanin pag mabuka tamadtukan niya. Mariya na sin pag mabuka sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan manusia iban sin jin. Hati niya wayron na tud sumulang. Sartang pag tag-ibon nila biya na sinamin kusog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magtag-ibon. Uno bahaya to hika ganap sin kawasa sin Allah Ta'ala. Di sabiya baita niya. Ma zada dhalika fi mulki syai'a. Di yan hika durang sinamin pagkawasa ko misan bihanglop. Di yan to mga umat Islam. Sabab in Allah Ta'ala ghaniyun 'anil alamin. Insya dayahan na hakatan alam. Di siya magahajat hapya panjari niya. Di sa mga pia panjari niya inamin maghajat kaniya. Demikian syukbatan sin Allah Ta'ala hadis qudsi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma nakasa dhalika min mulki syai'a. Ya kamu mga ipon ko, misan pa in panagnaan pia panjariring kaniyo sambil pakahinapusan magtipon jin iwan sin manusia serta in panulang nila pagmaksiat nila fa Allah Ta'ala biya sa pantun sin pagmaksiat panulang sin amuin sangi pangatayan nun kanyo amunin biya na sin iblis la'anatullahi alay sabab siya ini namin sangi piya panjari sin Allah Ta'ala so beda sin Tuhan Rabbul Alamin misan pa in kahalan ta biya na sin iblis katan in manusia iwan sin jin at niya puspos impanulang nila fa Allah Ta'ala di magkahakad sarta wayron na magibadat misan hang katao uno bahain jumato fa Allah Ta'ala mahalin baha siya di ma nakasa dhalika min mulki syai'a di yan hikahilang di yan hikaragdag di yan hikakulang sin pagsultan ko sin pagkawasa ko misan bihanglop. So, di mahalinin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mahalinin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala, la tanfa'uhu ta'atul muti
wala tadurruhu ma'siyatul asi. Di makarihil ka mungfaatan kanya in pagtaat sin hisiyo nagtaat. Demikian di makamudarat kanya in pagmaksiyat sin tao magmamaksiyat. Di yan tumahalin in Allah subhanahu wa ta'ala. So aminin Tuhan na to Rabbul Alamin. Diyaat kita nag-ibadat madtukan niya. Aun piya wajib niya kato. Aun piyang langan niya kato. Papaagaron kita. Hasyara niya. Sumagawa in mag-benefit sinamin pagtaat ta fa Allah Ta'ala. In pag-ibadat ta fa Allah Ta'ala. In magkapunyaan mga katay manghuran. Bukun Allah Ta'ala. Sabdiyat to hikadugang sindarajat niya. Di sa hisiyo. Ngunit mano siya, mga katay manghuran. Ikaw ra. Diya akkaw sin Allah Ta'ala. Magtag-ipon ka niya. Mayroon makawa sin Allah Ta'ala. Isin magkapunyaan. Isin makaka-benefit. Baran mo. Baran mo. Sabab ikaw inpasan nangun sin Allah Ta'ala. Halam si surga. Yan mga katay manghuran. Sa mga Allah Ta'ala, mayroon da mahasil niya. Di yan to hikadukang simpagkawasan niya. Simbangaso, mayita ba kita daakon? Mayita ba kita daakon sin Allah Ta'ala magibadat? Sinwayron dato'y mahasil niya kato taniyo. Hapag ibadat, di dato'y kadukang sinkawasan niya. So mayita ba kita daakon? Na injawab niya mga katay manghuran, hanggan kita daakon sin Allah Ta'ala magibadat madtukan niya para halwayron da biya makawa niya mahasil munfaat hikataasin darajat niya wayron da sa masi-masi kita diaak inyan sabab sin kalabyan iban sin dayaw kay mo sin Allah Ta'ala. In kabayaan niya daakon niya ko magibadat kanya hasupaya ko sumannang haadlaw akhirat. Hasupaya ko makasudsul ka. Hasupaya ko magparasahan hadarat sin Allah Ta'ala para yadto kay mo. Bukod yadto para Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bang ko nagmaksiyad kanya simulang ka fa Allah Ta'ala di kau mag-ibadat madtukan niya tanto mabinsan na kau halom sin apinar ka jahannam. So hanggan kau tu idia aksin Allah Ta'ala mag-ibadat hasupaya kau sumannang halom sin surga iban malapas kau hakabinsan sin apinar ka jahannam. So lasa kay mo sin Allah Ta'ala para tu iyan kay mo mukun yan para Allah Ta'ala sababin siya complete di siya maglagi. Dahil nga sabab yadto, in mano siya amuin simusulang fa Allah Ta'ala, in mga mano siya, in mga tawbihayad do, naglaog sing ginahawaran. Naglaog. Miya nila ratilak mo in ginahawaran nila, falam sin apinan ka jahannam. Karena hisiwin din siya naun sin Allah Ta'ala, bang bukon baran niya, amuin naghinang si maksiyat. So, dahil nga sabi bang siya himi ng sulang fa Allah Ta'ala, biya niya ratilo in ginawabaran niya. Paano mapinar ka jahannam? Bukun dukayin azabon. Siya nagdusa. Baran niya in siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, amo ini mga katay manghuran. Na, way na sa kabus-kabus manusia. Amin, di pa siya tumukbal sin pag-ibadat fa Allah ta'ala para halin niya on hikasan niyang sin ginawabaran niya. Iwan hikalapas ka niya. Dahil nga hapinar ka jahannam. So, amini mga kating manghoran. So, bang bihad to, yung mga manusia simusulang falaw ta'ala, matawakkal, sumud palam apinar ka jahannam. Matawakkal. Para halong ta, misan paso-suka sadya, haparatan sukayaon, di da siya magkatawakkal, tumindog doon, malugay, apabila sa abu parat suka. Atas siya sumilong, sabab mayta, di siya makasandal, hapaso sin suka. Namang sa Obama, habihad din kaagay sin tao. Di siya mawaya kasukahan, atas siya sumilong, bang mapaso na suka. Nabiyarin din na pinarka jahannam. Mas labin paso. Sumay ko, sumilong linggan niya. Hinanggaw sinamo, ini kalapas mo, dahil nga pinarka jahannam. Sabmisa na din paso sin suka, dumakan na ko, pamin silungan. Dahil sabi ito, mas subaylawi, parihalaon mo, ingin hawabaran mo, ding haazab, sinapinar ka jahannam. Sabab in paso din dito mga katay manghuran, lipaton in paso din di makakapituan. Inamin paso niya.
intanda niya inamuin sakaan gaan azab halom sin apinar ka jahannam amuna in pasulungon in hambok tao ding hatompa hinang ding habaga kayo pasulungon siya umos pagsulog niya magbukad ka din namin lomsin utok niya magbukad ka para halong ta inlayo sin siki amin siulugan sinamin tompa ding ha apinar ka jahannam hinang ding ha kayo inlayo yadto pa amin unya may ta magbukad ka din utok niya para inlayo sin siki subihad timpas so mga katay manghoran nabang sa pamin utok niya magbukad kad para halin amuin tompa ding ha kayo yadto hasiki biyari nin masuk pasiki biya sintian tanto mahansul siya mga katay manghoran so amuin ni inamuin subay na to halian hanggan subay kita magibadat fallahu ta'ala ubos inamin siksa yato bilang pasin amuin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya di nga mga sagaan-gaan na namang mo kitaon masigbit hanggan subay kita magibadat kanya supaya kita sumandang hadlaw akhirat iban supaya kita malapas di nga apinan ka jahannam okay so pag-ibadat ini amo na in kamaksuran may ta kita piyapan jadi sin Allah Ta'ala so yung pangasubay sab uno na mayan yung mga kasyarat-syaratan hasubaya matay may inibadat mo unin syarat sa babang mo siya diingaton iwan sin bawgbukan arakala mahuat-huat ka wahadarat sin Allah Ta'ala yung panganal mo puwan tahon na kung nagibadat lang mo mataod na yung pahala mo tiyatakaran pag sa kalihati wayron buugat sinang malibadat mo may ta sabab wala mo na hinang im mga syarat higatay masin ibadat may mo na hinangin namin mga syarat kaya si mga sambayang di nga mga syarat sin sambayang suway ikaw halom kasutsiyan di tayo mo ni sambayang mo bang wayron ail mo so bihayag to rin sabin pag ibadat di siya tayo maun bang di maakad yung syarat bang siya di maakad so unin syarat ni mga katay manghoran ini ni kahatian da sinising kamatawaran iban nagkapila na balik-balikan si mga kaguruhan. Sa di da mauno, in kita balikan tabilang pagpatumtum karna in kita mano siya ini, bayang lupahon. Long si mga ulama, panagnan syarat, supaya matay mainamal ibadat ta, ay kamalut tawhid. Amo na in subay, sampor ng panwahid mo, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana, subay ko umanib singkatan kakahinang hikasyirik mo. Hikasyirik kay mo. Sabab yung pagsyirik ini mga katay manghuran, dahil nga mga sa laggo, pagang amuin di matay may ibadat mo. Di matay ma. Karena biya inisin Allah subhanahu wa ta'ala, walakad uhiya ilayk wa ilal ladhina min qablik, la in asyrakta, la yahbatan na amaluk. Sabon natod, bakas na piyagwahimon kay mo ya Muhammad, iban pa mga kanabinabihan na kao na rin kay mo. Bang kao nagsyirik ya Muhammad, tanto malukpas ingkatan amal mo. Di tayo mo ingkatan amal. Nayadto, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang hapag ibadat, wayroon, makaliw, hakusog sin Rasul sallam mag-ibadat. Sa bisan pabihayad to, masisiyapya tuntuman sin Allah Ta'ala masisiyapya halli haamuin makapagsyirik siya fa Allah subhanahu wa ta'ala inya to kamudaratan sin pagsyirik at inya di tayo maun la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun sumang sila nagsyirik malupas malubo in katahan sinaming kakahinang niya so hangkan panagnan mga katay manghoran supaya matay main ibadat mo subay ang panawhid mo fa Allah subhanahu wa ta'ala ang panawhid mo fa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang may tain Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnan nagda'wa ha Makkatul Mukarramah wala tiyagnaan sim pagsambayang wala tiyagnaan di akin tao magpuasa magzakat maghadji iban sin kaibanan pardaakan sumakrawa tiyagnaan niya haamuin islahul akida maghalulay magdayaw sin akida si manus yunahan niya sin pagtauhid
Sabab mayta karna bangin manusia aun na banuhid fa Allah Ta'ala dito panagnan matay min ibadat niya. Matay ma. Karna bang sopama ito dia ak mo na magsambahyang, magpuasa. Haway roon, dia yung impanuhid si manusia. Bima na nagsisirik da, nira tayo maun. Useless da in mag-ibadat nila, in pagsambahyang, pagpuasa, iwan sing kaiwanan, bang nagsisirik din tao. Hanggang yan din yunahan niya, amuin, manunggali na fa Allah Ta'ala, magtag-ipon kaniya, sa taaniban, ingkatan, pagsumba, babarhala. Sa bilang foundation sin ibadat, suway aun panuhid si manusia. Ngayon sabi ito bang aun na, dito, tay maingkatan, amuin amal ibadat niya. Bang maaga din amuin mga syarat sa sabuton tayo ni sumunod. So amuin inamuin panagnan syarat mga katay mga horat. Suway aun panuhid si manusia. Unin hati sin pagtawhid. In pagtawhid ini, bang tabi mga ta'rifan, maanahan, long si mga ulama ay ifradullahi bil ibadah. Tunggalon mo in Allah Ta'ala pag-ibadat. Tunggalon mo in Allah Ta'ala pag-ibadatan. Adapun in asyirk, amin syirik, opposite sinamin at tawhid, kaaripan sin mga ulama long nila, in asyirk, sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Amo na lang niya in paharapon mo in uno-uno na jinisan sin ibadat padukaing ning Allah. Paharapon mo in uno-uno na jinisan sin ibadat padukaing ning Allah. Amo yatin na shirk. Sabhinangan mo siya limbang. Karna yung pag-ibadat inasubay atay maun suway ikhlas karna sadya sin Allah Ta'ala. Harap sadya fa Allah. Apabila nag-ibadat ko nakatudyo parukaing niya, ito nasyirik ko. Nasyirik ko. So, amini mga katay manghor. Hanggang subay na tuod halian. Halian, inaming paghinang kasyirikan sa mayta. Mahuat-huat ko. Ahadarat sin Allah Ta'ala, lang mo mga mataw din ang malibadat mo. Bagsa kalihati, di tayo maun. Di tayo maun mga katay manghor. So, di ka to, hawla singgitan nyo. Mataod-tuod mga kakahinang simbang sanado, in siya na bilang sin mga ulama syirkun akbar, syirik dakula. Mabanus. Diya na sin mga tamuin magsakat pa mga kakubul-kubulan. Ini aminin diyan nga mga adat sinaming bangsa na to. Madto ba kubul mga ngayo. Mga yu long ta umul, panjang umul, mga yu rijiki. Miki uli simbiya mga masakit. Sabab in pagdua ang mga katimangunan ibadat. In pangayo-ngayo, in sini ibadat. So, pagka siya ibadat, so, wait, harap sa Jafa Allah. Tunggalon minota lang, pag-ibadat yun. Dahil sabi ito, ababila, piyaharap mo in pangindua, pangayo-ngayo, parukaing, na syirik na ko. So, wait, Allah Ta'ala sa din, pangayo-ngayoan mo. Pangayo-ngayoan mo. Kita ni maghabay-habay. In maghabay-habay, apabila in i'tikad mo, inahabay-habay long ta sabab hikalappas kay mo dahing uno-uno na sa nagtawakkal ka fa Allah Ta'ala long Allah Ta'ala makaparihala ka sa hinang sabab inamin habay-habay inhukuman sirik asiwi sa sirik da sa bang in etikad mo inahabay-habay amo tuod yaon in nakalappas kay mo nayad do sirik dakula hanggang na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man allaka tamimatan fakad asyrak. In ta'rifan atau kan syarahan sin ulama sin kalima allaka tamima ay isyusi namin namakay sin tamima. Tamimya biada habay-habay na bakad asyrak sa bunal to nakapagsyirik siya. Hakaybanan syarahan long nila isyusi inti ma'alluk in pangatayan niya panamima. Pahabay-habay yaon fakad asyrak sa bunal to na syirik siya. So, may tayag tumasyirik. Bukon ka lang tayo ni shirk, patudyohon mo in uno-uno na jinisan sin ibadat, padukay ng Allah. So, may masyirik namin paghabay-habay. Ano na ini, may si mga ulama, sabab sin pagtawakkal. Sabab yung pagtawakkal ni, ibadat siya. Ibadah kalbiyah, pangatayan, pagtawakkal mo.
pag-i'timad mo, pagkatunggal sin Allah Ta'ala. So, may tupot Allah Ta'ala yung pagtawakkalan mo. Sabab yung pagtawakkal, ibadat, mga katay manghuran. So, biyarin yung pagtawhid ay ibadat, tupot Allah yung pag-ibadatan mo. So, hapag tawakkal, tupot Allah in pagtawakkalan mo. Sabab, bitay ni sin Allah Ta'ala, hindi nga mga sifat simbar iman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wala iyan yatawakkaluna ala rabbihim. Sa piyauna in jar wa majrur, yufidu takhsis lang si mga ulama ulluga. Apabila inamuin takdim ma hakkuhu at ta'khir yufidu takhsis. Inamin pagpauna sinamin jumla kalima. Para alin siya suwayha ulihan manunjokin yaddo magpaid da siya takhsis. At niya tartanto sadya. Tupot patuhan Rabbul Alamin in sila magtawakkal. Tupot patuhan Rabbul Alamin. So Allah Ta'ala, dahil nga sabi yaddo, in magpakay haway-haway, in sila nakakadto pa haway-haway, in pagtawakkal. In tandaan niya, bang biya mga magbuno, di magatanang, bang di masulog in haway-haway. Hati niya nakakadto pa haway-haway, in pagtawakkal. Di da say na kulong niya kugdanan, di akulong niya ukon, sa babiyari diara kulong nin, anting-anting ko ini. So nakakadto, hawano ng pagtawakkal mo? Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanya tumasyirik mga katay manghuran. So amo ini, na mabanos pa mga misal, di kato, amuin hikasyirik si manusya. So subay ni aniban mga katay manghuran. Subay ni aniban. Hasupaya di kau mahuat-huat, ahadarat sin Allah Ta'ala. Sabab di tayo maon inibadat mo, misan bagaw pila tahon nag-ibadat, nagsambahayang, nagpuasa, nagzakat, iban sin uno ibadat, apabila in ikaw himihin ang simpag syirik, maluppas in katan ibadat mo mga katay manghuran. Maluppas. Sabab amo na inindusa, di ampunun sin Allah Ta'ala in manusya apabila mapatay halom kasyirikan, amin wala niya kaya pagtawbatan. Adapon bang siya nakapagtawbat, di hakabuhi niya, hapag syirik yaon, in Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Ampunun sino Ta'ala. Bang ampunun, bang kasiyon. Sumagawa, apabila manusya yan, miyatay sadya wala nakapagtawbat, syirik, na inyan to, di siya ampunon sin Allah Ta'ala. Sabi, abay, sin Tuhan Rabbul Alamin. Inna Allah la yagfiru an yushraka bihi, wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabon nato din Allah Ta'ala, di siya umampun haamin pagsyirikan siya. Di. Ubos maka jari Allah Ta'ala ampunun indo sa mapuas di nga pagsyirik, isusing kabayaan niya. Hatiya, mapuas di nga pagsyirik, di nga mga dosa rakula, amin miyatay into wala nakapagtawat, di nga dosa rakula yaon, miyatay siya, inya to tahta masyiatillah. Depende hapag baya sin Allah Ta'ala. Bang niya ampunun, inya to, di nga kalabyan niya. Adapon bang niya siksaon, apabila makasud palom sinar ka into yad to siksaon niya, bukun siya forever halom sin narka. Makakuha da siya man to palom sin sura. Mayita, sabab indusya niya bukun syirik, bukun bagsyirik. Sa bagsyirik, hiyaram sin Allah Ta'ala kanilang sulka. Salama-lama sila, halom sin apinarka jahannam. Halom sin apinarka jahannam. So amini mga katay manghuran, hangkan subay na tutud halian, hangkan naharukun Islam, ding hapanagnan rukun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pag nagsaksi, hawayron Tuhan mapatut pagtag-iipunan, buat malingkan Allah. Iwan ni Muhammad, daaksin Allah ta. May tayo ni piyauna. Ubos sumuno in sambahayang, in puasa in zakat in hajj. Sabab may ta, di datay maon in sumuno urukon, sambahayang in zakat in puasa in hajj, bang di dumayo in panagnan rukun. Hanggang yung piyauna. Piyauna. So di na matay may ibadat mo katan, bang in mano siya, in siya nagsisyirik. In mano siya nagsisyirik for Allah subhanahu wa ta'ala. So amin, hangkan suwayad to, para yun niya na pagtuhan niya, hasupaya matay main, pag-ibadat niya, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan to, hikay sa syarat, mga katay manghuran. Suway, aong panohid niya fa Allah. Aniban in kakay ng pagsyirik. In sumuno, lang tading ha mga syarat, hikatay masinibadat, bangkaw nag-ibadat fa Allah Ta'ala, suwayon ka ikhlas. Suwayon ka ikhlas mo fa Allah Ta'ala.
unin hati sin ikhlas. Ay, lanuan mo, inamuin niyat sin pangatayan mo, maghinang sin uno ibadat, ding hagatan amin maksud bukun karna sin Allah. Bangkaw nag-ibadat, karna sin Allah Ta'ala, wayron hangad hulat mo buat malingkan karidaan niya. Amured. Bukun ko nag-ibadat yun, nagpakita kita. Atau akan magpabantog, atau akan magparungog-dungog, atau akan aon maksud mo parhiasan dunya, atau akan mga gawa sa alta, nini wayron ka ikhlas mga katay manghuran. Di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini ni ibaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Isusim in kabayan niya pag-ibadat niya. Hatinya parhiasan dunya, tumbas diha dunya. Yun sin Allah ta'ala. Sa wayron nasib niya hadarat sin Allah ta'ala. Wayron. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tanto sa na tuod in amal inyan depende haniyat. Depende haniyat si manusia. Iban in mahasil sin tiap-tiap hangkatao, diindin in naniyat niya. Diindin in naniyat niya. So subayang pag-ibadat yun, hasubaya, tay maun sin Allah Ta'ala, karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabab, apabila nalawain ka ikhlas, bimana doon nakariya, pakita kita, ini dengan mga tibayhuan sin pagsyirik. Amin nagibadat ko karna mabantog ko si manusia, kakitaan ko si manusia. Nya do di tayo mo ninibadat mo. Di tayo maun sabyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajh. Sabunal tuud in Allah Ta'ala di siya tumayma sina min amal ibadat si manusia wat malaingkan amuin wa illa inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan. Inna Allah Ta'ala di tumayma sinamal except suway siya ikhlas serta wayron hangad hulat niya wat malingkan karidaan sin Allah Ta'ala. Yan mga katay manghuran. Subay ong ka-ikhlas. In ka-ikhlas ini, apabila in ibadat si manusia ong ka-ikhlas, malaggo iwan mahal ka in pangatud sin Allah subhanahu ibadat yun. Hanggang nalong hi Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin sagirin tuazzimuhun niya. Wa rubba amalin kabirin tusaghirun niya. Onding hama amal, malaggo siya, malaggo in amal ibadat yaun, sumagawa, sumiwi, iban way halga fa Allah Ta'ala sinibadat yaun, hasabab sin niyat. Hasabab sin niyat, pasiriun siya, bangki mangiin niyat. O ni sabing hama amal, siwi siya, sa hasabab sin niyat, ikhlas, malaggo siya, iban mahalga, bahadarat sin Allah Ta'ala. Mahalga. Kita ni hadis sin Rasul sallam, man tasaddaka bitam, isusina mo ilong niya, maka sadaka biaddi tamma, misan na kumanamin, biya sinamuin, hambuk hulma yaun, min kasbin tayyib, di nga sa halal, wala yakbalu Allah illa tayyiba, di tumayma sino na tala, inang Allah ta, di taymon sino Allah talin usabat, malinggan subay halal, na Allah SWT kawon taymaon niya yadto ang panyalipatun sin Allah Ta'ala dialong niya sa pantun kataod sinamuin pag-ipat nyo sinamuin kura sibi-sibi amuin kakita mo biya na sintaw chimbod yaon para halamok na yun ayan mga katay manghuram papagbarakaton sin Allah Ta'ala bangaon ka ikhlas malaggo iwan mahal ka pahadarat sin Allah Ta'ala. Aong bayad to, hambuog tao, inahinang niya mga katay manghuran, ipusan niya sa dyain sa nga, di muro do, hadaan nalabayan sin tao, sabab makasimbol. Kal na imag-ig ko sin makamumula hadaan nalabayan, day nga pag-iman. Biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah
wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yung pag-iman ni labi kapituan branch siya. In sa taas-taas niya, munin la ilaha illallah, munin panohid fa Allah. Iwanin sa baba-baba niya na, mag-ig sin uno-uno na, makamumula. Hadaan na labayan sin tao. So, iniwan sinamog tao ini, insa nga di morudo, hadaan na labayan, magasimbol. Hawag to nag-mi'raj in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ni namog tao na masyal halam sin surga. Na masyal. Namasyal halam sin surga, hasabab sa sinamuin, sa nga kahoy di muro do hadan lalaban sinto. Nabang mabiyak kita, masibi saddo. Hinang nga asibi. Hat mga iwan biya mga isa nga, halam surga na. Sa may tayad to, nakasud surga, sabab sinaong ka-ikhlas. Hinang sibi-sibi, apabilaon ka-ikhlas, mahal ka siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal ka siya. Sa misan pa'y sa binibadat yan dakula. Apabila mayroon ka ikhlas, way halga siya fa Allah Ta'ala. Iban masili hapangatod sin Allah Ta'ala. Sabab kaya way ta hadis mga gatay manghuran, on tutumpukan. On tutumpukan, hipatawag sin Allah Ta'ala panagnaan sinanihisabon, amunin mga sila patay syahid, tumpukan sin mga kari, amin maingat magbasa, iban sin alim, iban sin mabasag magmura, apabila kimangiin niyat si mga tao ini, kimangiin niyat, hipatawag inamuin, miyatay patay syahid, sumaga, bagun karna sin Allah. Hipatawag siya puasin, hipakita kaning karayawan, sinamuin tao magkapatay syahid. Unin agi sin Allah Ta'ala, mga sana tafiha, unin biya mga hinang murid to hadun niya. Unin agi sin tao ini, kataltu fika hatta istushhiddu. Ya Allah, nagbuno ako, karna mo sa mila ko na syahid. Unin agi sila ta'ala, kadabda, puting mo. Puting mo. Katalta liukal annaka jari. Nagbuno ka, wasubaya ko maiyan, ini ko maisog. Hati niya, iniyat sindaw yan to. Nagbuno, hasupaya mabantog maisog. Fakad kil. Nalang sila ta'ala, bakas na ko na iyan. Sabab inna mala'malu min niyat. Wa inna malikul limrim manawa. Dipindihan niyat, inamal. Iwan imahasil sintiap-tiap hangga tao, tindin na niyat niya. Pagka naniyat mo, mandukon ko, nanabantog na, kaus na. Ang pasya, guyuron, hisawulak palam sinapinan ka jahannam. Yan, para halong din, magkapatay siya ini, ding mga ibadat, mahunit, mahinang singkamatauran. Ibadat sa lagu-lagu. Sumagawa, apabila kimangiin niyat, masibi siya hapangatod sin Allah, iban wayron halga hapangatod sin Allah, bukon sa jaway pahala, hidasok pa siya palam sinapinan ka jahannam. Nakita mo? Damikyan, amuin na ngadji. Maingat magbas sa Quran, iban nanuntut ilmu, sumagawa inniyat, bukon karna sin Allah. Kitaan nyo, inamuin hadis. Asumon siya sinada, hipatawag, nulong ihinang murid. Inagi niya, ya Allah, nangadji ako, iban nang Hindu ako, karna mo. Iban nagbasa ako Quran, karna mo. Nang sinodal, kadabda, puting mo. Nangadji ko lang iban nag Hindu, supaya matawag ko, hamok alim. Iban lang niya, nagbasa ko Quran, supaya ko, mayan, kari, maingat na masa. Hati niya, apawila kimangiin niyat. Amuin mangadji ko in purpose lang mo, supaya ko mahinang alim, masusungon. Amurad to hati niya biya kawantuan, inamuin niyat mo, ubos, supaya maingat ko magbasa, kawantuan, ding hamano siya, inamim yung muhot-muhot mo, inyad to, mayroon halga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon halga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisawulak palong apinar ko jahan. Nakita mo, mga ibadat dakula siya ini, sumaga, bangki mangiin niyat, way halga niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inihika to amin tao, mabasag magmura. Ipakita kanya sin Allah Ta'ala in pahala sin tao mabasag magmura. Ang basi patawag. Uno lang inhinang murid to halun niya. Unagin niya, ya Allah, wayroon ding mga amuin kakahinang amal mabaya ko hipagnafa kain alta doon. Buat malinggan piyag na pagkakukata ni alta ko. Karna mo. Uninagi sin Allah Ta'ala, kadabda, puting mo. Sumagawa hinang mo yad do. Liukalan na kajawad. Supaya kumayan sintaw pati mura.
Amo yan, niyat mo. Bukon karna sin Allah. Nafakadkil na naiyan na ko. Ang basya na isa tilo palam api na jahannam. Nakitaan mo mga katay manghuran, hati niya, aunding hamaamal dakula, sumagawa, apabila ki mangiin niyat, ay halga, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa misan siya siwi, apabila on niyat, marayaw, karna sin Allah, inyad do na, mahal ka siya habang atod sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, amini mga katay manghuran, di hinikaro syarat, inhika to hinapusan, apabila on na panawhid mo fa Allah. Sa ta-ikhlas na yung pag-ibadat mo fa Allah ta'ala, inika to niya, suway inamuin pag-ibadat mo yaon, magad haamuin piyasambay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magad siya hauno-uno na, piyasambay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, long sin Rasul sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Isisim maghinang sinaunoon na hinang hapag-agama, hawayroon daakan na mo, inyan hisulak, di tayo maon. Di tayo maon. Subang kita magibadat fa Allah ta'ala, subay tun siya magad, habitikan niya. Subay siya magad, hapamando niya. Apabila kau simulang, niya to di tayo maon. Di tayo maon. Hapag sambahayang upamahan niya, di sinamuin sambahayang zuhur, 4 rakaat. 4 rakaat. Nabang yun ng 8 rakaat. At 6 rakaat lang mo, makusog sa inimbaran ko. Tiyo bang 4 rakaat da. Suway hinang mga 8. Na duli tayo maun sa mayda, wala na hinang sin Rasulullah. Wala na diakan. Akal mo, impyag dalil mo, di yaddo tayo maun. So, amo yan. At niya suway siya makagad. Apabila siya simulang, na misan pa siya ikhlas. Misan pa ang panawhid mo, nang kau nagsambahayang, timay kud ko kiblat, di datay maun. Sa mayda, nakasulang hafamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So amo yan to mga katay manghuran, hindi nga mga nasihat hika tukbalsin kami, hindi nga mga syarat hikatay masinamal ibadat, amin aun panawhid na to fa Allah, aun ka ikhlas serta nakaamo habitikan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupa siya matayma na mura-murahan bang man amin nagmumfaat im mga nasihat sin kami insyaallah. Di naman ha baran ko mahulikan yung katan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga kamay Islam, alhamdulillah, yadto na in pangadjian amoy in dihil kato singguro na to ayin doon yaon amoy in mapatutuod jakahan sing kita niyo in kakahinang nato ang pabiya lando maluhay tupar kala dahil biyayta niya halam sin tupar kala yaon bang mabutas hambuk kadjareng ha tuya onim maig na di na tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala in amalibadat to na bang iyad to panganalon na to marayaw hindi majot to halawman na to bihaon ini maluhay na to yad to kuanon patudyohon in hinang na to. Ang aon na hinang uno-uno na hinang misandaan biya din lingkat atawa biya din dayaw atawa hisyon nagbayta marayaw bang yad to wala kaya pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya na hinang wala isab piyang daakan kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin tanto sadya di tayo maun sin Allah Ta'ala inamoy in hinang mo yan to. Nalong mula day sabi ang mga ini piyanglangan ni hinang ini. Na inyad to mambuk parkala asubon mo yung ginawabaran mo. Wera piyanglangan may tay sab kaw himinang. Bihan. Isu yung nagdaaki sa bangsa upama ini long niya wala piyanglangan ini. Na bihad to imbi ang mga kahalan maloytud hatihon sing kita kimukog dan hasara inaminyad to iban ka ikhlas sadta inyaon katantan timatay-tay haamoy in pakaradyaan diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diyan na nyad to maluhay na to batukon bang hadya kita rumungdong marayaw wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu pantahu na tanto sadya parihara ang ginawaran na to dahil ha kalupas sinamuin amal
amoy in kawaon na to hadya uno-uno inamin diarasin rasul kato taniw hipapahinang amo tinurulon na to in mga katan piang langan niya tangkisan na to lando tun maluhay nasarta subay siya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala bihan insyaallah ta'ala in pangadyan nito muramurahan amin mahinang na to yadto ini sa pantun habay-habay bihan tiap-tiap makabati kita sini ni may naatyaon na asubon na to yung ginhawaran na to bang inamin hinang sung tahinangon niya on batkar na inyaon wala da nakabutas ding ha amin pangadyan na to hindo niya on insyaallah subhanahu wa ta'ala na muramurahan mga kataw tayo manghuran ini itukbal ko pa kurun na to magbalik in microphone supaya mangayo kita niyo taufik ding Allah subhanahu wa ta'ala in amin pangadyan neto mahinang nato lutuanan amin kakaldahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala fal yatafaddal syekhna doa alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram Allahumma inna nashhaduka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين